nyakati zote ngumu kwa wakati huu. Huenda hata imani imekuwa shida kwako, umeanza kulegalega kulingana na upepo unaokutana nao, lakini nataka nikutie nguvu katika Kristo Yesu ya kwamba bado nafasi ipo, ingali bado uhai, nafasi bado ipo. Nafasi ya mwisho mwanadamu kushindwa ni kufa. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni wakati mzuri tena, mtu wa Mungu. Naomba nije kwako tena niseme haya machache kati ya mengi nilionayo, lakini acha tushare haya machache. Ndugu yangu unayenitazama, na kwa watu wote ambao tumekusudia kuishi maisha ya haki, tumekusudia kutafuta uso wa Mungu, naomba niongee maneno haya, maneno mazito kidogo, lakini huenda akatuvusha mimi na wewe kutoka kwenye hatua tulionayo sasa kwenda kwenye hatua nyingine yenye shauku zaidi, au iliyo kubwa zaidi ya hii tulionayo kwa wakati huu sasa. Mwanadamu unayenitazama, niseme kwamba ukweli ulivyo ni kwamba kukutana na Mungu ni jambo moja, lakini kuendelea na Mungu ni jambo jingine. Ni kweli tulio wengi Mungu tunakutana naye, lakini tulio wengi hatuwezi kuendelea na Mungu. Na hii yote ni kwa sababu tunakutana na Mungu, lakini baada ya kukutana na Mungu sisi wenyewe tunakuwa hatuoni tofauti ya tulivyokuwa kabla hatujakutana na Mungu na baada ya kukutana na Mungu. Yaani tunaona yote sawa. Yaani huoni badiliko lolote kwamba kabla ya hii hali nilikuwaje na baada ya kukutana na hii hali nini sasa kinaendelea kwangu. Maana nilipokuwa nikiandika pointi hizi nikana sema kitu kimoja. Nikasema ni rahisi sana kuahidi kuendelea na Mungu, lakini ni vigumu sana kutokeza ile ahadi uliyoahidi kwa Mungu. Yaani ni rahisi sana kuahidi namna utakavyoendelea na Mungu, lakini nianza na pointi nikisema kwamba kukutana na Mungu ni jambo moja, ila kuendelea na Mungu ni jambo lingine. Ni kweli kabisa kwamba kukutana na Mungu ni jambo moja, ila kuendelea na Mungu ni jambo lingine pia. Ni vigumu sana 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 kukutana na Mungu na kuendelea na Mungu, ila ni rahisi sana kukutana na Mungu na kuendelea na mambo yako au na maisha yako mwenyewe. Kuahidi vitu kwa Mungu ni jambo moja, ila kutekeleza vitu ulivyoahidi kuendelea na Mungu ni jambo jingine pia. Kwa tulio wengi tunakutana na Mungu na tunaahidi vingi kwa Mungu, ila kutokeza kwenye zile ahadi tulizoahidi kwa Mungu ni mara chache sana. Tulio wengi huwa inakuwa ni vigumu sana kutokeza kwenye zile ahadi. Hivyo basi nataka nieleze sasa sababu inayotupelekea tulio wengi ni kwa nini tunakutana na Mungu, tunaahidi vingi kwa Mungu, lakini inakuwa ni vigumu sana kutokeza kwenye ile picha, kwenye ile ahadi tuliotamani kuendelea nayo kwa Mungu. Niseme kwa mifano iliyo hai sana ambao watu wengi mtanielewa kiwepesi. Bila shaka wengi tunashiriki ibada, bila shaka wengi tunafanya ibada, bila shaka wengi tunakwenda kwenye nyumba za ibada, lakini kuna wakati unapokuwepo kwenye nyumba ya ibada, wengi tunashiriki ibada, wengi tunakuwepo kwenye ibada, wengi tunaenda kwenye nyumba za ibada, wengi tunakwenda kushiriki ibada. Kuna wakati fulani
unapofika kwenye nyumba ya ibada, yani kinachoendelea kwenye eneo la ibada kwa sehemu kubwa kinakuwa kinaongea na maisha yako. Baada ya kusikiliza kwingi na baada ya kufanya ile ibada, kuna hatua unatamani kupiga. Yani kuna maneno unayasikia ni kama nakwenda kuamsha kitu kwenye hiyo ibada unaoshiriki. Na hata wewe baada ya kushiriki ile ibada, kama ni kipindi cha abudu, utajikuta unaabudu kwa machozi mengi, lakini bado itakapofika wakati wa kuomba, utaomba kwa machozi mengi, utaomba kwa hisia kali, utaomba kwa hamasa kubwa, yani ukiamini kabisa kwamba kuna kitu unahitaji kufanya, kuna kitu unahitaji kutengeneza na Mungu wako, kuna kitu unahitaji kufanya kwa Mungu. Ni kweli ile ni roho ya Mungu, pale umekutana na Mungu, ni kweli ni Mungu anasema na maisha yako. Lakini kwa nini ile hali inayokukuta ukiwa katika mazingira ya ibada, baada tu ya kutoka kwenye eneo la ibada, unakuwa huwezi tena kuendelea na ile hali, ile nguvu, ile shauku, ile namna, ile hali ya uhitaji wa kuendelea kutamani kufanya kitu kwa Mungu inakuwa haiendelei tena baada ya kutoka kwenye ile eneo la ibada. Lakini hata kama ulipanga kwamba nitaanza kuomba kuanzia leo, nitajiwekea utaratibu wa lisali moja, au nitaanza kufanya mambo ya Mungu kuanzia leo, unajikuta ile hamasa na namna wewe kuendelea haionekani. Mara nyingi huwa inakuwa ni kama nafasi haipatikani kiwepesi ya wewe kufanya vile ulivyokuwa umekusudia kufanya. Unajua sababu inayopelekea mambo kuwa hivyo? Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Kinachotupelekea tulio wengi sasa, yani kinachotupelekea tulio wengi sasa, kwa nini tunashindwa kuendelea na ile hatua na kile kitu tulichokuwa tunatamani kuendelea nacho tulipokuwa katikati ya ibada, tulipokuwa tukiomba pale kanisani, tulipokuwa tukishiriki ile ibada? Kwa nini hatuendelei na ile hatua tuliyotamani kuendelea nayo tulipokuwa tukifanya ile ibada yenyewe? Kinachopelekea tusiendelee na ile hatua ni hiki hapa: hatuna mahusiano mazuri na Mungu. Kwa namna gani? Hatuna maombi mengi ya kujinyenyekesha, ya kujitiisha, ya kujiketisha kwa Mungu ili aseme na sisi vile alivyotaka kusema na sisi, ili afanye vile alivyotaka kufanya. Tulio wengi hata tunapokwenda kuomba, hatuombi ili Mungu afanye vile anavyotakiwa kufanya kwenye maisha yetu. Tunaenda kuomba tukiwa tunamtazamisha Mungu vile tunavyovitaka, yani mahitaji ya mili yetu, yani vile zilizo shauku zetu, yani vipao mbele vyetu ndo tunavitanguliza sana kwa Mungu. Sasa wakati mwingine ni kwa sababu Mungu pia asingependa kwamba uishie kwenye vipao mbele vyako bila kukutana na msaada wake yeye mwenyewe. Huwa mara nyingi anakuwa hajishughulishi na ule uhitaji wako, kwa maana anajua kabisa kwamba hivi unavyovitaka hata ukivipata bado huwezi ukaendelea na yeye. Sasa Mungu anachokifanya ni kuweka ugumu, na kwa kuwa sasa akili zetu zimepigwa na mambo mengi, zimesongwa na mambo mengi, ile ndo chance anayoitumia adui kuzoofisha ile shauku ulionayo kwa Mungu, na yeye uingilia kati kwenye hiyo shauku yako. Anaanza kukutazamisha mipango na malengo mengi, hivyo unajikuta unakosa muda wa kufanya ulichokuwa umekusudia kufanya. Kwa nini sasa? Kwa sababu umeshindwa kwenda mbele za Mungu kufanya ibada ikupasavyo, kufanya maombi ikupasavyo. Lakini nirudi tena kwenye kitabu cha Bila Maombi Mengi. Kitabu cha Bila Maombi Mengi kimeongelea mambo mengi sana. Kitafute hiki kitabu, kinaweza kikakusaidia sana, na kitakusaidia sana kwa wewe uliye na shauku ya kutaka kusimama na kusudi la Mungu. Kile kitabu kinasema kwamba kuna sehemu kinasema maombi mengi ni nini? Maombi, mwandishi wa kitabu anasema maombi mengi, yani ameelezea sehemu kwa sehemu maombi mengi ni nini. Maombi mengi ni yale yanayotufanya kuwa na shabaha na uhakika wa kila tunachokifanya kiwe na matokeo
sahihi. Kwa kitendo cha kutokuwa na maombi mengi, uwezi ukakutana na matokeo sahihi katika mipango yako, katika mienendo yako, katika maisha yako, katika namna zako. Lakini mimi pia nijaribu kuelezea juu habari ya maombi mengi. Unajua kikosi kazi cha Injili, mfumo wa ibada zetu au mfumo wa ibada za kikosi kazi huwa tumeyapa maombi mengi kipao mbele. Yaani moja kati ya kitu ambacho unashauriwa unapofika katika eneo la kikosi kazi au kwenye ibada za kikosi kazi, au moja kati ya kitu ambacho uwe na uhakika nacho sana kukutana nacho utakapofika kwenye eneo la kikosi kazi ni maombi mengi. Yaani maombi yanayokula muda mwingi, masaa mengi. Yaani maombi ambayo wakati mwingi yenyewe yataongea na wewe. Yaani hauna haja ya utabiriwe, uambiwe unasumbuliwa na nini. Yale maombi yenyewe yana majibu ya yote unaotaka kuyajua kwa Mungu, aidha kwenye maisha yako mwenyewe. Kwa hiyo ndo maana sisi kikosi kazi maombi mengi ni kipaumbele chetu, ndo kipaumbele cha kikosi kazi. Maana tunaamini kwenye maombi ndiko kuliko na suluhisho la kweli, ndiko kuliko na majibu ya kweli. Lakini viko kuomba sana. Ni kwa nini tunatakiwa tuombe kwa muda mwingi? Kama Biblia isemavyo kwamba mtaua akuombe wakati wote, hata maji makuu yafurikapo hayata mgalakisha. Yaani hata maji makuu yafurikapo hayata mgalakisha yeye. Kwa sababu gani unapaswa kuomba kila siku? Kuomba kila siku ni kinga. Kuomba kila siku ni tiba, ni uzio, yani ni ulinzi wa maisha yako. Kwamba kuomba kila siku ni yani moja kati ya faida za kuomba kila wakati na kila siku. Moja ni kuzofisha. Kuomba kunazofisha mawazo potofu au mawazo dhaifu yanayoinuka kwenye ufahamu wako, yanazofishwa na yale maombi mengi unayoyaomba. Kwa hiyo kuomba kunasababisha yale mawazo potofu na yale mawazo dhaifu yanayoinuka kwenye ufahamu wako yanazofika baada ya kuwa na maombi mengi. Lakini ombi ni kinga inayofunika mwili, akili, ufahamu na mambo mengine mengi yanayofanana na hayo, yanayoweza kuleta madhara kwenye maisha yako. Kwa hiyo maombi ni kinga inayofunika mwili wako, maisha yako, familia yako, mienendo yako kwa namna yoyote, na mambo mengine mengi ambayo yanaweza yakaleta athari kwako, yanaweza yakaleta hasara kwako, hatari kwako. Maombi yenyewe yanakufunika. Yaani unapokuwa ndani ya yale maombi, yanakuepusha na madhara yaliyotakiwa kuzulu maisha yako. Kwa hiyo hivyo ndo faida za maombi. Hilo ndo faida za kuwa na maombi mengi. Lakini tatu, nimesema maombi mengi ni dira, ni uelekeo. Maombi yana uwezo, yana nafasi kubwa ya kukupa uelekeo. Wapi uelekee, nini ufanye, nini usifanye, nini ni hatari kwako, kipi ni hatari kwako na kipi ni faida kwako. Maombi yana nafasi hiyo, yana nafasi kubwa ya kukupa uelekeo, ni njia gani iliyo sahihi juu ya maisha yako, ili uweze kuelekea, ili usiumie, ili usilie, ili usijute, ili usianguke unakoelekea. Maombi yanao uwezo huo wa kukupa uelekeo. Lakini bado pia 4, nimesema maombi umeza mauzi. Maombi umeza mauzi, umeza karaha, umeza makwazo, umeza shida, umeza masumbufu, umeza tabu. Ndio maana unapoingia kwenye eneo la ibada, ikiwa kama kuna baadhi ya watu 2, 3 ulikuwa umefarakana nao kabla ya kufika kwenye eneo la ibada,
baada ya kufika kwenye eneo la ibada ndo mahala pa kumalizana, ndo mahala pa kuruhusu moyo wako usihifadhi tena yale makwazo. Ndo maana unaenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu, nimekuja kwako nikijua fika ya kwamba mengi yameshindikana. Nimekuja hapa tayari kuna wawili watatu, hatuzungumzi vizuri, hatuwezi tukapatana, sioni namna ya kuwalejea, sioni namna yoyote ya kupatana na watu hawa, lakini nimekuja kwako Mungu ili ukutane na ufahamu wangu, ukutane na moyo wangu, ukutane na maisha wangu na maisha yangu, nijue ni namna gani ya kuenenda mbele zako na mbele za watu wako. Na ndio maana baada ya kuomba kwa muda mwingi sana, ukumbuki tena kwamba ulikorofishana na mtu fulani, na unaanza kuona kwamba hata kitu kilicho wafarakanisha na hao watu kilikuwa ni cha kipuzi, wala hakina nguvu kwa sura na kwa namna ulivyokuwa umepaniki kabla ya kuingia kwenye maombi. Maombi ndo muamuzi wa mwisho, maombi ndo msemaji wa mwisho, maombi ndo uelekeo wako, maombi ndo msimamo wako, maombi ndo nguzo yako. Hivyo ndo maana tunasisitiza na tunahamasishana kwenye kuomba kwa masaa mengi. Ni kweli tuna wakati mwingi, hata sisi tulioko pale kuna wakati mili haitaki, mili haikubaliani na hali zinazoendelea pale, lakini kwa sababu ya ule uzuri na ile kusudi na nia tulionayo ya kutaka kusimama na Mungu, tunalazimika kuendelea mbele, tunaendelea kupiga mbio kwa saburi, kama maneno ya Mungu yasemavyo kwamba tunaendelea kumgoja Bwana kwa saburi. Kwa hiyo nataka nikwambie mtu wa Mungu kwamba hivi ulivyo unamhitaji Mungu, wala unahitaji maombi utakayoyaomba wewe, sio utakayoombewa na mtume na mtu yoyote na mchungaji na mwinjilisti na waombaji, hapana, na kikundi. Ni maombi utakayoomba mwenyewe. Achana na zile za kwamba yuko mtu anaomba kwa ajili yako. Nakwambia mwanadamu, wewe uliitwa na Mungu kwa nafasi yako, wala ukuitwa kwa ajili ya mtu fulani, ukuitwa kwamba atakuweko mtu atakayefanya kwa ajili yako. Mungu aliyeniacha, Mungu aliyekuacha mimi na wewe, ana makusudi mapana sana na wewe, ana makusudi mapana sana na mimi, ana makusudi mapana sana na sisi. Hivyo ni vyema sana ungechukua hatua unapopata kusikia maneno haya, unapopata kusikia sauti hii. Naomba tuchukua hatua, naomba chukua hatua, anza kumuomba Mungu, anza kumuita Mungu. Ni kweli mazingira yetu hayashawishi, nafahamu mazingira mengi, hata mimi ninayoongea nina vita nyingi ninakutana nayo wakati ninapotaka kufanya maombi. Nina nyakati nyingi ambazo natamani napanga ratiba, leo niombe, lakini najikuta ule muda ni kama siuoni. Lakini bado tunajing'ang'aniza, pamoja na kukosa nafasi, pamoja na kwamba hatuoni huo muda wa kuomba, hatuoni wapi pa kuanzia. Lakini wakati mwingine mwili unakuwa umepigika na mambo mengi ya ulimwengu huu, mambo mengi yameshindikana, lakini unaingia kwenye kuomba, hujui uanzie wapi, uoni hata cha kuomba. Maana dunia, ulimwengu, yani ufahamu unakuonyesha kwamba mbona ameshindikana kila kitu kwako. Lakini tunalazimika kujikunja na kujilazimisha, hata katika mazingira ambayo mwili hautoi ushirikiano. Tunaendelea kumwita Mungu kwa sauti ya chini kabisa, kwa sauti ya uchovu, sauti ya kuchoka, sauti ya haitoi ushirikiano wowote, lakini tunaendelea kufanya kwa sababu tunajua katika kufanya huko Mungu pia anacho cha kufanya. Tukiwa tumedhoofika, tukiwa tumekata tamaa, tukiwa hatuoni vya kuomba, tukiwa tunatupia neno moja, wakati mwingine usingizi unatuchukua tukiwa tunaomba, tunashtuka, tunakumbuka kwamba tulikuwa tunaomba, tunaendelea kutupia neno. Wakati mwingine uoni hata vya kutamka, uoni hata maombi uongee nini mbele za Mungu, lakini unalazimika tujikunje hivyo, unaendelea kurusha moja, lakini katika kujing'ang'aniza huko na katika kujitiisha huko, katika kuomba huko, unajikuta katika nyakati nyingi zile ulizotumia kuwepo mbele ya maombi hayo, unaanza kuona badiliko, maneno yanaanza kutamkika,
maneno yanaanza kuja ambayo yalikuwa yamepotea. Unajikuta unaomba, lakini wakati mwingine unaweza ukajikuta siku nzima mpaka unamaliza lisali moja, masaa mawili, bado uone wingu kushuka. Lakini hii haina maana kwamba sawa na mtu ambaye hajaomba chochote, sawa na mtu ambaye ametumia dakika moja, dakika mbili. Hapana, unacho kitu wewe, hata kwa kuutabisha mwili wako tu, kwa kuomba kule tu, hata kwa namna ile tu uliotumia kuweko mbele za Mungu. Mungu anaitazama taabu yako, Mungu anatazama maisha yako, kwamba ni kwa nini mtu huyu ameacha kile, ameacha vile, ameamua kufanya hivi. Kwa nini ameamua kutabisha mwili wake kwa sura na kwa picha hii? Mungu anaamua kufanya kitu kwa ajili ya maisha yako, hata kwa tabu ndogo ulioionyesha. Kwa tusikate tamaa, watu wa Mungu, tuendelee kumuita Mungu, lakini tuache kumuita Mungu afanye vile tunavyotaka. Turuhusu mapenzi ya Mungu yawe vile Mungu alivyotaka juu ya maisha yetu. Turuhusu Mungu afanye vile alivyotaka kufanya ndani ya mioyo yetu, ndani ya maisha yetu, sio vile tunavyotaka sisi. Wakati mwingi tumetanguliza shauku zetu, na ndio maana wakati mwingi Mungu afikiri kufanya kwetu, kwa sababu anaona katika shauku zetu zile, mule ndani yako maumivu, yako mateso, yako namna nyingi ambazo zitupelekea kulia, kuumia. Ndio maana wakati mwingi tunakuwa na namna nyingi kufukuzia mambo fulani yawe, lakini tunapokuwa tumefanikisha yale mambo, na kadi yale mambo yanavyokuja kama vile ndio yametiki, yamekuwa yamekaa vizuri, sasa unakuta kuna namna nyingi sana za sintofahamu kule mbele. Kwa Mungu, njia ya imani si njia nyepesi. Njia ya imani nafahamu ni njia ambayo ni ngumu. Hata maandiko yamesema 13 mstari wa 24, Biblia inasema, jitahidi kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Wengi watataka kuingia wasiweze. Kwa si kwamba watu hawataki Mungu. Si kweli kwamba watu hawamtaki Mungu. Wengi wanamtaka Mungu, ila mifumo na njia zile za kumwendea Mungu mwenyewe ndizo zinazotufanya watu tubaki kwenye hatua ile ile. Tubaki kana kwamba ni kama haiwezekani, ni kama hakuna njia. Lakini Biblia ishakuweka wazi, mtu wa Mungu, ishasema wengi watataka lakini hawatoingia. Wengi watataka kuingia, lakini ngoja nisome tena kidogo hapa. Nisome tena katika Wafilipi hapa. Ujue tu kwamba Biblia ni kitabu ambacho kiliyajua yote, kimeyasema yote unaopitia wewe, ninaopitia mimi. Biblia ilijua kwamba ni nyakati gani tulizo nazo. Kwa hiyo nikuweke tu wazi, mtu wa Mungu, wejua tu katika yote bado Mungu hajatukatia tamaa. Mungu bado yu pamoja nasi. Mungu bado anatuhitaji. Mungu bado anataka maisha yetu. Some katika Wafilipi 3 na ule mstari wa 12. Wafilipi 3 sura ya 3 na ule mstari wa 12. Wafilipi sura 3 na ule mstari wa 12. Biblia inasema, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Kwa hiyo kuna wakati tunaendelea, si kwamba tunaweza, si kwamba tumeweza, si kwamba tumeshinda. Hapana, tunaendelea kwa ajili ya lile ambalo tumehubiriwa nalo, tumeshuhudiwa nalo, tumeshikwa nalo. Lile ndilo linalotufanya tuendelee nalo. Kwa hiyo hata katika mazingira mengi magumu, hata katika ziki nyingi, hata katika namna nyingi, tunaendelea nalo kwa sababu tu ya ule uzuri na ule ushuhuda na ule wema na zile namna nyingi tulizozifikia. Zile ndizo zinazotufanya tunaendelea nalo, tunaendelea na Kristo Yesu hata kwa namna nyingi za maumivu mengi. Kuna wakati hata jamii zinazotuzunguka hatueleweki kwao, hatueleweki kwa mambo mengi, lakini si tu kwamba hatueleweki kwa namna ya imani,
bado mambo mengi ni kama hata sisi tumekosa majibu nayo, lakini tunaendelea na Kristo, tunaendelea na Mungu kwa sababu ya ule uzuri mwingi, kwa sababu ya ile namna nyingi ambayo tumeshuhudiwa nayo na tumeishuhudia kwenye maisha yetu. Tunajaribu kuchunguza mawili matatu kwamba hapana, pamoja na yote, wako watu leo hii wako mahospitalini, wako watu wako vitandani, wako watu wamepata ajali leo hii, wako watu wamekutana na mauti leo hii. Je, mimi ni nani hata ukanipa nafasi hii tena ya kuendelea kuyashuhudia maneno kama haya? Najua uko upendo, iko nafasi, iko imani, liko tumaini, iko namna ulioniamini nayo kwalo, na ndio maana naendelea kuzungumza na kutamka maneno hayo. Kwa tunaendelea na Mungu si kwa sababu tu ya mambo yote kwenda vizuri, si kwa sababu ya mambo yote kuwa sawa. Wakati mwingine tunaendelea na Mungu katika ziki nyingi. Angalia mitume, si kwamba walipita katika namna zote ambazo zilikuwa ni faraja kwao. Kuna wakati walizikika, wakati mwingine wengine walichinjwa, wengine walikatwa vichwa, wengine walipigwa mawe, wengine kufa vifo vya aibu sana, lakini bado hawa wengine walioshika Kristo hawakuacha kuhubiri habari njema za Yesu Kristo kwa sababu ya yale yaliyokuwa kiendelea kwa wenzao. Bado waliendelea kutembea na Mungu, bado endelea kutaja Mungu, bado endelea kusema Mungu, bado endelea kusema habari za Yesu katika mazingira mengi na ziki nyingi. Waliendelea kusimama na Mungu. Ni kuase mtu wa Mungu unayepitia nyakati zote ngumu kwa wakati huu. Huenda hata imani imekuwa shida kwako, umeanza kulegalega kulingana na upepo unaokutana nao, lakini nataka nikutie nguvu katika Kristo Yesu ya kwamba bado nafasi ipo, ingali bado uhai, nafasi bado ipo. Nafasi ya mwisho mwanadamu kushindwa ni kufa. Nyakati madamu unaishi, lolote linaweza kutokea sana wakati wowote. Usijikatie tamaa wewe, wala usimkatie tamaa mtu, maana Bwana yu karibu sana na maisha yako, na bado anakuhitaji hata sasa ugeuze moyo wako, maisha yako umwelekee yeye. Bado iko njia. Twa Mungu, nimekwambia kaa kwenye maombi, msi Mungu kwa njia ya maombi, mwite Mungu kwa njia ya maombi. Tafuta kitabu kilichoandikwa na mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile, kimeandikwa bila maombi mengi utahangaika sana duniani, na sababu yoyote inayokufanya usiwe na maombi mengi ndiyo machinjio yako ya kukuchinjia. Ni kweli kabisa, bila maombi mengi wewe ni mfu, sisi ni wafu. Hakuna hekima yoyote nje ya maombi. Hakuna maombi. Kuhubiri Mungu, kuwa na Mungu sio kunena maneno mazuri. Kuwa na Mungu sio kuongea vizuri, sio kuhubiri vizuri, sio kusikilizwa na watu wengi. Kuwa na Mungu ni jambo jingine, ni jambo ambalo wewe mwenyewe linabadili mfumo wako wa maisha na mfumo wako wa kutafakari na ona mambo kwa namna ya hofu na matemeko, kinyume na vile watazamavyo wanadamu walio wengi. Mwenyewe kinipa wakati mwingine tena nafasi, nitakuja mbele yako tena na kutamka kwa kadri Mungu atakavyoniongoza na atakavyonisukuma niseme na wewe. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe sana sana. Mungu akubariki sana wewe uliotoa muda wako hata kuitazama video hii. Amen.